Reka amakuru yacu tuyakomereze hano mu gihugu cy'u Rwanda. Bugesera Mayange habereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Hakizimana Jean Claude yimanitse mu kagozi ahita yitaba Imana nyuma yuko asanze umugore wiwe arimo amuca inyuma n'undi mugabo. Uyu Hakizimana Jean Claude abajije umugore we impamvu yamuciye inyuma, umugore aramubwira ati wowe nta kintu ushoboye kuva twashakana kugeza na n'izi saha ntago urigera unkorera imibonano mpuzabitsina kugira ngo nishime. Rero nibyo byatumye nkuca inyuma ku butazi gukora imibonano mpuzabitsina. Mwako kanya uyu Hakizimana yahise ajya mu gahinda ndetse atangira kubwira uno mugore we ati niki ntagukoreye koko ku buryo wankorera ibintu nk'ibi ngibi mu maso yanjye. Umugore nawe aramubwira ati nge niki ntagukoreye koko kugira ngo umfushe ubusa gutya ujye undeba nk'ikimbwa ihazi. Uva mu kazi uza wiryamira, ukwezi kumwe kurashira, abiri agashira, atatu agashira, nabyirwa n'iki se nimba nandi mahabara wirirwamo akaba ariyo mpamvu utanyikoza? Ese ndanuka? Ese nsa nabi? Yenda waketse yuko ntabura undi mugabo? Ntago ari uko bimeze. Rero nafashe umwanzuro wo kuguca inyuma mbikuye ku mutima wanjye, ntago ari ibintu byangwiririye, kandi uyu muntu twaryamanye ni egisi wanjye, twamenyanye mbere yuko tumenyana, niwe twabanje kumenyana. Rero nabikaze birimo nta n'ibyadanje. Ni mu gihe uyu musore Hakizimana Eric ibi ngibi yabyumvise agahinda kakamwica bikarangira yimanitse mu kagozi akahita yitaba Imana. Abaturage bavuze yuko Hakizimana Eric nawe atoroshye, asanzwe aca umugore wiwe inyuma, bityo rero umugore we yigize kumufatana n'indaya. Uyu mugore arangije arigendera, gusa ntabwo yigize abigira big deal, arikomereza amufata inshuro ya mbere. Inshuro ya kabiri uyu mugore ajya kubiganiriza umuturanyi we w'umumama baturanye, arangije amubwira ati rero iyo ni kamere y'abagabo, umugabo wawe uzamwicaze umuganirize kugira ngo ibibazo mufitanye mu muryango bikemuke. Uyu mugore rero yafashe umwanzuro wo kuganiriza uno mugabo, gusa uyu mugabo ntago yamwumvaga, yaramutotezaga akamukubita ndetse akamucira no mu maso. Urumva ko uwo muntu ntabwo wakora igisa no kuvuga ngo uramuganirije ngo yaguciye inyuma, kereka ushaka gukubitwa ahubwo zikakwica. Uyu mugore rero nibwo yafashe umwanzuro kumuca inyuma, ariko ibi ngibi yabikoze kugira ngo ahereze isomo uyu mugabo atazongera kumuca inyuma. Ariko umugabo ntabwo yabashije kwihangana, yahise yimanika mu kagozi ahita yitaba Imana. Ese mwari muzi ko icyemezo cyo kwiyahura cyangwa kwiyahura ari icyaha gihanwa n'amategeko? Ese mwari mubizi ko iyo wiyahuye nupfe amategeko aguhana? Example, mu karere ka Nyaruguru hiyahuye umugabo uri mu kigero cy'imyaka 45 y'amavuko. Ubwo yagiye hejuru y'inyubako zo mu cyaro, arangije yikubita hasi aravunagurika. Ako kanya amategeko yahise ahagera, bahita bamuta muri yombi akurikiranwe icyaha cyo kwiyahura. Bivuze ngo rero icyaha cyo kwiyahura ni icyaha kibi cyane gishobora guhanirwa n'amategeko. Banyarwanda banyarwandakazi, ntuzakore ikosa ryo kwiyahura, ntihazagira ikintu na kimwe gituma wiyambura ubuzima. Umugore naguca inyuma uzamwihorere, ndetse nawe wa mugore we umugabo naguca inyuma uzamwihorere, ntuzamwishyure ngo nawe ujye kumuca inyuma. Hari ingeso z'abagore nabonye biharaje ngo nimba umugabo anciye inyuma nanjye nzamwishyura muce inyuma. Ibyo ngibyo byatuma mukurura amakimbirane yo mu muryango. Example, uragiye umuciye inyuma uzanye imitezi, uyikubise umugabo amenye ko wamwanduje imitezi. Umugabo agiye hanze azanye sida arayikwanduje, akwanduje sida. Wewe wamwanduje imitezi nawe akwanduje sida, mwese muri guhangana. Umwe yagiye hanze azana imitezi, undi ajya hanze azana sida. Mwumve yuko ibyo byose ni ingaruka z'ubusambanyi muri kwishoramo, ngo murimo murapingana cyangwa murimo murahangana. Nimuzahangane mucana inyuma, koko ibi ngibi byabakururira indwara zidakira, indwara zandurira mu